demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Ne morate mahati. Ja sam i sad on pobjeg. Ajde, mir mi ne. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Adil Izetbegović. Državne i himne stranke Demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. U ime organizatora i sve onih koji nisu večeras ovdje sa nama. Onih koji svoj život ugradiše u krvave temelje koji nam je ostavio putokaz kojim putem da hodimo i čovjeka koji nas je nakon njegove smrti nastavio voditi tim putem. Predsjednika Sulejmana Tihića. Neka je svima njima i svim drugim umrlim članovima i simpatizerima stranke vječiti rahmet. Sjetimo se svih njih. Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 2A, zbog ranije preuzetih obaveza nije prisutan gospodin Salko Sokolović, koji iskreno izvinjenje zbog nemogućnosti da večeras prisustvuje ovoj tribini, šalje iskrene selame ovom skupu. Na listi za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na rednom broju 7 je naš Mirza Vule. Diplomirani ekonomista iz Jablanice. Mirza je rođen, zaposlen je u javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Jablanica. U kampanji Bitno je biti Bošnjak, koja se sprovodila uoči popisa stanovništva 2013. godine, bio je njen koordinator za općinu Jablanica. Ovo su naši kandidati za predstojeće opće izbore 2014. godine, kojima vrijedi dati povjerenje i za kojima su sigurni da će ukazano povjerenje istinski opravdati. Pozdravimo ih velikim aplauzom.